Message nkulu nyeri abavubuka ndowooza mubiwulidde. Godfrey tuwebaze kuliko emboozi tugenda mu bitundu bya Ntoroko nate enswaswa eteyanula yerege engalabi abatuuze baayo basaze okudduka ekibabu oluvannyuma lw'abayeekera ba ADF okubaluma mu kitundu kyabwe wabula abamu n'okutuusa kana akadde bakyatolotooma nga bagamba nti abayeekera bano batute emaali yaabwe omuli muceere ente sakate n'ebirala ebiringa ebyo ffemu nnyo Kati Gulunge. Abayeekera abalumbye Ntoroko ne babigeetanya abantu ne batuuka okuddukira ku ssomero babawaliriza okusaba gavumenti ebaliyirire. Tusaba gavumenti kutuyamba, hali ebintu byaitu byafa, embuzi zafa, ente nazo zafa, amaju gaitu nago gasasikara, tubaire ntutaaga gavumenti tutekerezeho. Amagye aga UPDF gakubaganye n'abakambwe aba Allied Democratic Forces ADF mu kuwanyisiganya ebyasi ebisolo byabwe byattiddwa wamu n'okwonoona amayumba gaabwe nga Kyalimba Dani ne Atwine Isaac wamu ne Kika John bwe balambulula. Orutaro rwabaire hano, orutaro rukaba hano, amaju gaitu bagatera amasasi, ebitungwa byaitu nabyo bindi bikafa, akafa ente 3 ezindi zahatara bakazicwa emugongo ziro hansi nazo nazifa, afwire n'embuzi nazo 3 ebyo nibyo bitatungere. Hariho ente zaitu ezimwe zakwasirwa amasasi tube twetaaga gavumenti tuyambeho n'amaju agamu agatiirwemu bali barwana amasasi gadubura amabaati kurora gavumenti nayo yateekaho omulingo kurora nti obukubi bitu abafiirire tutwine nkuku saa zino twemerire kugira turayebesa bwangu kurora twinganiza amaju gaitu n'ebisoro byaitu bibembe tuyamba kurora nti twabifuna mu bwire buno. Betu nsaba gavumenti nayo egire nku yatuteeraho omulingo kurora itu abafiirire nku yatuyambaho. Tukarora abananka hanu bwire bwa nyenkyakara baleeta runo ruguudo omwanga cyane kyobe baranka mbaije hano bagonza kukwata ruguudo oru bagaruka mbakwata ruguudo rwa hano omwanga aho twagwire mukura twayara amaizi twagenda. Abatuuze balumiriza nti aba Allied Democratic Forces ADF batandise okukuba abantu amasasi mu ngeri y'ekyonoonero nga Bamwenda France ne Mbaka Dani bwe balambika. Akibairo muno abadui babaire batakingira abantu hano baisira abantu okuruga Kongo abasara abantu nka 2 cyonka basazira abantu ba Kongo basazira abalendo 2 babaita hatagarukira inyuma tuira nka hano hati nturora batankubinga abana mbabatera amasasi abana batankwenaga mu maizi hato bayanagera mu maizi n'ubunturoro omusaizo omuyeza na pikipiki yayizira na pikipiki bamubinga omusaiza nanaga pikipiki neiruka nagwa mu maizi bamutera amasasi neiruka nabasega. Abayeekera badduse n'ebintu byabwe omuli butusi, engoye, omuceere, ebisolo n'ebirala. UPDF nesanga yarahuka bwango niza nubu ne bateeka mu muliro mbatanga kuiruka hati ubirukire bagenda mugale amaju babatera mamba zabatera bayangeramu hati baiza bahanikire bagezera bateita omukono gumu kwatirira ha mundu hati baize kwika mu rugude hanuyi abamwe bagamba kandi hati banu kuhanika kwabo kwa mulingoke mbabacukumira nuba amasasi hati nambaro batanga kubatira. Byatumusime Gerard, Soroti TV, Omunyo.